delapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Anak Meleng M4I Pamekasan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Pasangan satu nomor 13 Anak Meleng M4I 14 telelekor 17 Putra Sakti Haji Imron Arus Pujo nomor telelekor Macan Asia Haji Tayyip Sampang 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Pasangan satu nomor 14 Putra Sakti Haji Imran Rasputu. Berlekor Bahaya Biru Agam Bangkalan nomor 13 Palu Gada Amira Tanjung Bumi Bangkalan 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 7. Bahaya Biru Agam Bangkalan. Telur Pak Kapten Sius Dapur Sumenep nomor 40 Prabu Siliwangi Haji Tahun Sumenep 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7. Kapten Sius Dapur Sumenep. Tempur Gelap Edi Kanginan nomor 10 senjata tajam Sunan Kudus. Senjata tajam 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
Nomor 2. Cih, ngipet lah orang mana sih? Aku lupa gila. Merah pemenang. Ada makin nih. Tolong Nasr trim Lagi saya cerah aja, Cik. Tolato Nasr. nomor 14 Putih Merah Pamekasan 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10 9 8 7 6 5 Merah menang. Pasangan sampai nomor sana Tolato Nasr Trisnyakar Sumeneb. Nomor 19 Sergadu Papua Nyapsap Punarmin Pamekasan. Nomor 4 Lekor Lapas Narkotika Yoga Pamekasan. Persiapan dengan 7 6 5 4 3 2 1 10 9 8 7 6 tuh. Merah menang pasangan 1 nomor 19 Sergadu Papua Nyapsap Punarmin. Ekor sarung nomor 13 nomor 6 ekor Pisang Emas Haji Farid Pamekasan. Pisang Emas. Nomor 30 Super Ganas Raka Pamekasan. Persiapan pasangan 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10 9 8 7 6 5 Merah menang pasangan 1 nomor 6 Legor Pisang Mas Haji Farid Pamekasan. Pisang Emas. Telepon ancaman kribo dan Sumeneb. Ancaman kritik. Nomor telepon Enggak terlalu lagi. GLB Tanjung Pamekasan. G. Persiapan pasangan 5 4 3 2 1 10 9 8 7 6 5 tuh. Temor kau ulun ya? Temor kau ulun. Aduh, gila. Pasangan 1 nomor 30 ancaman kribo kendang Sumeneb. Pak bola Garuda seri Mading Sumeneb. Nomor 2 kalah jemping encang Sumeneb 6 5 4 3
engkang sumunod